dobrodošli ljudi u novom tutorialu. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako otpremiti video koji ste snimili. To mi otac hoće da isključim. Ukucate YouTube. Ako već imate snimljen klip i već ako ste registrovani na klipu, napravili nalog, to jest idete otpremljenje ili kako vam već piše na engleskom. Čekajte minut. Može. Znači idete u Google, YouTube kucate, samo da se uključi. Ajde. YouTube kucate tu i otpremanje. Dobar da čitam. Nema brzinka. Idete otpremanje i ovdje ukucate već kako se zovete. Evo, Cardbrush name. Neću vam govorim brozinku moju. Evo, kad vam se ovo sve učita, idete ovdje u ovu strelicu, izaberite datoteku za otpremanje ili prevucite i otpustite video datoteku. Pa ovdje, znači samo ovo kliknete i evo, sad vam izađe ovo. Sad idete, nađete gdje ste snimili video. Ja idem u pošto mi je to prazno. Samo vidim bandikam, evo ga, Java, ova dvoje ću to isprišim. Delete, yes. Dragon, nema veze. A da, ovo je već snima koji snimam, joj, dobro da ga nisam izbrisao. Java, open, znači evo, i evo ovdje vam sada radi. Java, kako će se zove? Evo, Minecraft Sync Player vidiš da nešto snimam, Luka. Šuti. Dobro, možeš i da pričaš, da se predstaviš gostima. Evo, na primjer, tako će mi se zove Minecraft, tako će mi se zove na srpskom, eto. Sada idete opis, to je vam je u stvari deskripcija. I ukucate šta god želite ovdje u deskripciji. Ovdje ću da ukucam na čekajte minut. Snegu. Dosadno kopanje po snegu 1. Evo ja. Pošto će više biti tih dosadnih kopanja po snegu. Zatvoreni navodnici. I evo, tako će mi se zove. Dosadno kopanje po snegu 1. A gdje su zatvoreni navodnici? Eto. Znači idete ovdje. Sad kucate bla. Evo ja ću. Neću se glupiram, nego ću da idem. Comment. Comment. I sad ću vam dati ovako znak uzvika. Comment. Oznake možete ovdje, oznake i ne morate, mislim ne morate ovdje da pišete live, da pišete nešto u opisu i
Na primjer kažu, na primjer neko vam sad kaže u description bit će vam link, na primjer nešto pokušavate da instalirate i gledate na YouTube-u i sad vam neko kaže bit će link u description, a drugi vam kaže bit će link u opisu. Opis je, vidite ovdje piše opis, opis je u stvari deskripcija. Evo ovo je opis, znači ovo je opis ovdje, ovo je opis, to vam je u stvari description. I enter i pustite sada, on se ovo skida. I možete tako više tih da radite, ne morate samo jedan, znači napravi podešavanje, dobro to, ali ja ne znam kako, aha evo ga, dodaj, gledaj kasnije, dodaj novu playerciju, desite jedan, ma dobro, možete i ne otkazuj, dobro. Znači može, ja ću ovako YouTube opet ukucam, opremljenje, čitavanje, i tako sad možete otvoriti više tih YouTube stranica. Luka, hoćeš da se predstaviš među gostima? A reci nešto, stidi se, nema veze, učitavanje. I dok već ovo radimo, ja ću vam pokazivati kako i šta da radite, šta možete raditi sa bandicamom, nemoj me udarati, Luka. Idete ovdje, znači opet, bla, i evo to moram tek kada snimim to otpremanje, cancel, kada snimim taj već part. I sada je vreme da vam pokažem šta sve možete raditi naravno na Bandicamu. Idete, pokazat ću vam kako se instalira Bandicam. Idete ovdje kako bi vam snimali deskripciju. Idete target, ovdje kako bi snimali igricu neku ili nešto. Idete video, settings i idete ovdje. Znači evo sad ću vam pokažem nešto. Sad me nećete čuti uopšte. Vidite, ne čute me uopšte. Slobodno pričaj, ugasio sam zvuk. Ako nas čujete, sad je bio buća koji prti. Malo smiješno. Ubit ću tebe. Šta? Aj malo uže. Svaka ti čast, Luka. Jesi smatan za 10-ku. Ja ga držim za mi spadne. Koji gledaš u sunce? Da, baš si pametan. Uključio sam mikrofon. I eto, sada znači, kada neko snima, imaju većinu ljudi ovako problema sa snimanjem. To je zato što vam je Win7 Sound Wasapi uključen. Mora da vam bude u format bla 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 i ovdje. Idete, možete ovdje settings, pa pojačate, možete da provjerite da li vam mikrofon radi ovako. Vidite tu. Evo, kad duvam, oprostite na duvanju, zaboravio sam na ono la 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 la. Vidite. I tako, znači, provjerate mikrofon, ok, bla bla bla. I eto, znači to je to što se tiče pokazivanja nešto o Bandicamu. Sad ću vam pokažem kako skinuti Bandicam. Da im dok ovo skinu. Brati, koliko će ovo trajati dok se
učite, idete do VNLOAD, joj ne, uključio sam veliko caps lock, download Bandicam TPB, znači Bandicam TPB i uđete ovdje upravo. Idete get this torrent i tako možete svaku igricu ili bilo šta da instalirate. Pošto ja već imam ovdje uključeno, vidite, evo ga. Ja to neću da, nemoj da podcretaš prstima, ja neću ovdje da ubacujem, kažem Luki da ne podcreta prstima. Idete continue, jer ako vas pita 100 miliona puta ovo, hoćete li continue, vidite ovdje don't show me again, to znači vam ne pitaj me ponovo. Idete Bandicam setup, yes, ok, next, da, I rage, next, gdje si dede? Bez Bredejo. Snimam neki klip. Gledali smo film. A snimam klip. Kakav klip? Ma neki kako raditi na Bandicamu nešto. I idete instalirano, znači... Jo ne... Okej. Čekajte minut, moram nešto doradim. Text manager. Bandicam se tak moram da isključim and now. Pošto i meni je već instaliran Bandicam. I znači kada ga instalirate, idete ovdje tu. Ovo sve možete da izglasite, samo nemojte Google pošto gledate ovaj klip. I vidite ovo nemojte da uključujete. Idete tu. Ja već imam to u descriptionu. Ovo je ne description, nego u desktopu, evo ga. Tako će vam biti ikona. Idete Rust as... Ići ću kad završim snimanje. Pitao me hoće li na server as administrator. Idete yes. I evo, ovdje ukucate kako će ukucate na primjer evo Craft Bros Team. Nemoj to da radiš. Idete gmail.com pa idete ovdje register application. I ovdje Bandicam, ovo kad vam se pojavi, to znači da vam je uspio. To znači da vam je, znači na srpskom Bandicam je registrovan uspješno. I znači evo nemojte da izlazite vi